Patalawatu i le mai moama le wha mai o le tātou o tunu o i le nea fiafi o le Tofi, le solusu ma le valu nei o me lua fe luas fulu ma le ono. Alo mai ai se wha poponga nei o le porgalame po le vaenga lo na tolu o le porgalame o le Siapo Lautele. E beona si le fia e tu maupea le nganga ea ma le focus le nei porgalame. Tala no ina ai issues po mata upu o lo tupu maaria i mai ea i lau whanua o lo tātou o tunu o e a fia ai le saonga le mū ma le nofo fili mū o tangata Samoa. E le mawhaio na talanoa ina pe tali fo i porkalame ni tua inga po ni tau whaaleanga po o nisi a vaenga e ese mai ai i mata upu onga onga. E tu maupea le talanoa o Siapo Lautele ma na suenga i mata upu po issues o aria mai lau whanua o le atanoo. O le mata upu le fiafi ne o te manatu ia na o yelsu suenga le Siapo Lautele. A o te lo foi ua lawi loa i Samoa ma le lalolangi atoa. O le mata upu le nei tula i mai i alo mawhanau e to lua o Samoa. Le olo tau fia i nei te tono le atanu o Vietnam. Taru mai le whalawelawe le to e pōmala e pe o na tangata wale ina ai foi te tasi o tama whanau o le atanu. O te lo foi o le tele o nei mata upu, matala e whaatau i le mata upu le nei, o si le fia uma e le atanuu. Wai loa uma e le atanuu, o nusi pepa, o le tio, o whaasalarau, o le social media. Ma, o le story le nei, it's all over the world. Wai le laulangi atoa. E leo toe se mata upu na o Samoa, ua i le laulangi atoa le mata upu le nei. Petai, e le mawhaio na tātou lo te afua ngā ruenga leo leo ia. O tangata fo i e ngā ruen tanga ruenga o leo leo le sueina o le mata upure nei, well trained. Tele training workshops ma mea na malanga ai, ma whai mta ngā ruenga, e te le atu lo lātou si lo fia nei lo tātou, e le sueina o mata upu whape nei. Ta tia bela sueina leo leo la ua, pea ngai ma le mta ngā ruenga. Ai, o nei vaenga, ba nei wha mtalanga, nā o ao mai, i le suenga le Siapo Lautele, e wha te tau le mta upu nei, e wha tūlanga le leilawa, e pea no whai atu fo i niso porkalame o mai, o le tā ua ia, o le umane o le porkalame, ai ua e malamalama, ma e si le fia le lei, me o lo te tupu mai, i te tonu o le tātou o tino. E na ia tu i titi ai le tala se ma le tala le moni, e tua i ai nisi o mata ngā ruenga o le malo ma nisi o au nanga e wha te tau i mata upu nei. O le whesili o tula i mai e le taimile nei le mata upu nei. O leo tau fia o maliu tangata. Le fo e nisi ni tau fia mai Samoa nei. Freeze account. Ai tatou a mata wha pese whesili. O ai na tu ua i la ua le malai wa lele i whaleolo. I le lima i le waweau, le whai ngā malanga le Fiji Airways, e whao ngā ina ai, tusi for lau Samoa. I na ua tau nuu i la ua, i to tonu au Australia, o i ina, no inga na malanga atu i Samoa i fiti i Australia. O na malanga mai loa le i Australia, e malanga i to tonu o Vietnam. O le mea la lele o i loa le temi nei. O leo mauti noa na malanga atu tama i nei Samoa i fiti i passport Samoa po tusi folau Samoa o le fisili tele. O a tusi folau na whao ngā ina e tama nei e malanga tua i fiti a ngā i Australia. Ma Australia i Vietnam o leo mauti noa passport na malanga tua i tama nei mai i fiti ai mai Australia a ngā i atu i Vietnam o passport fake po passport tau wha se lea na malanga tuaila ua nei. A o na mauti noa le nā o tusi folau Samoa na malanga tuaitama nei mai Samoa a ngai i fiti. A whaila na malanga e tusi folau Samoa mai i Samoa e anga i atu i fiti. O na toi malanga le i fiti a nga i atu i Australia i tusi folau Samoa. O na whesilingia leo visa.
Pe a whapea o tusi folau Samoa na malanga tuai fiti a ngai Australia. O na whesiringia leo visa, Australian visa. Le aluinga o whaamtalanga e whesiringia visa. O ai na sponsor i visa Australia. Pe a whapea na whao ngā tusi folau Samoa e malanga tuai i fiti a ngai Australia. Siringia lea o le tūlanga e peona iai mea nei o visa. O aina sponsor, o aina tāpena ina le visa, o aile na sponsor inga visa na malanga toi tamaia e oi Australia. Wa ele mawhai le tusi whalau sa mai le malai wa alele Australia, ai mana o mia la sau visa. Vaenga na o lea na a ngai elsu suenga ma fesili ai le borgalame o le Siapo Lautele. Tātou tele i loa la le vala lea, mai fiti Australia, pena malanga e ni tusi folau. Vietnam, fake passport, ia po o na malanga lava il passport Samoa, ai whao ngā visa Australia. E leo i loa le te mil nei. O le mea moni lava ia, a whaina oso tamai e te tono Australia. E le i te le se taimi pena, na iei se taimi tele na no nofo i tamai e tono Australia. O le pine wha mau ala o wha mtalanga e le i te le se taimi na no nofo i tono Australia. O le lipoti mai le ofisa o leo i Vietnam. Na tau nuu Steve Tofa ma vaa i tu tono Vietnam i le aso se fulu wha o me. A o le aso su wha o me lenam o ese koi ma Samoa. Na tau nuu i tono Vietnam le aso se fulu wha o me. Ai na tupu wha lave i le aso lua se fulu tasi o me. Ai na o atu pe na malanga atu ini passport tau wha se po fake passport. A whaila na malanga atu i Australia e o atu i fake passport. O na tātou whesili roa lea. Whesili roa lea. Pena o atu tama i nei passport Samoa, na o atu ama a watu fake passport i nei pele ai. Pena o atu i Australia, e iei se isi na whaatalia i Australia, ma tu uina i ai fake passport nei. O na malanga i loa leo tama ia i Vietnam. E ala na ufai atu o wha maumaunga ia na maua mai el Siapo Lautele na o ese atu tama nei ma le asa sfulfa. Ai whai mai Vietnam le tau nui o le asa sfulfa me. O le ese senga o taimia Samoa ma Vietnam. E ono i tu la e tele vave ai Samoa na i lo Vietnam solo na winga. E ma whai na pasi pole li potia ai foi. A Vietnam le sau li pote leo mai le talapelo li pote leo. Au wha maunga foi le na watu le tātou pukalai me o le asa sfulfa me e leo ni wha maunga pe pelo. Wha maunia lava wha maunga nei. Ono i tu la e vave ai Samoa ma Vietnam. O le na winga a fua ti ai. Ele i umi se taimi na no fo ai tama nei te tono Australia. Pe a fua ia i le ngai o inga le nei. Al mea nao leo te whesili elo mafufau. O le mea na malanga tua tama i e whao ngā tu la passport Samoa. Alei te tono la ato passport fake ia. O le mea na watu i Australia, whaatali mai e sisi tangata la vea le set up le nei. O tau a au i la passport no lea. Pe o whesili umana tātou te whesili ngia ai i le teimile nei. O le lipoti mai i Vietnam i le so. Wa lipoti ai. E to a valu i la tou. Leo tau fia nei e leo Vietnam. E ele connection. I tamai te Samoa nei. O le to a valu nei. E au fia ai ma se ave ta vale na ia fe ave ia tamiti nei to lua. Mai le to a valu nei. Na maua i lipoti ia mai Vietnam. E na ua maua atu tamiti nei to lua i le borders a Cambodia. Is that Cambodia? Yeah. E maua atu. O lai whioai ma la au malosi o whana se tulou.
A o whana fo i o lo whaongaina, lo whewai ma tamiti nei. O whana e le whatangaina i Vietnam, e na o le militeli a Vietnam, e whaina la tau whaongaina i le tūlanga o whana nei. O le tātou whisiri ngia lea, a whai o le tūlanga le nei nau atu sa o tamiti, o le nau whapelo o mawhawhau. Nau ese atu tamiti nei, misalo pe na tasi se vai aso, tau nuu i Australia, na o aile Vietnam, a ina ua maua wha maunga le ai. O le aso alea na malanga tua i Samoa sfuru whao me, o le aso fo ilea na tau nuu i tono o Vietnam. A tātou fuala i ai wha maunga nei, o lana winga, o le planning a toa o le ngai o ingana nei, na whawhau atu i nei. Na whawhau atu i nei Samoa le planning. A whaiwa loka tangata Vietnam e toa valu, o lana winga i eiri wheso ta inga mai nei. A whai o au se talia na avane i ei fake passport, e i eiri wheso ta inga nei. O le mafu anga nao la ufa mtalanga ona e tasi le aso, le na malanga atu i tamiti nei. Na whawhau tu lava i nei. O lana winga o wheso ta inga, i lungo, i meli, o WhatsApp, internet, Facebook, Instagram, Twitter, mea umaia, au te loa, e leo mawhai ona tuk mamaina le mtanga ruenga o leo leo. E a ngai umaiele leo leo, whesota inga i vaenga nei. O le tunu ule nei o Vietnam, e le whaatanga ina la umalosi taipei au tātou i Samoa. E iei foi por kalame o Vietnam e whaalau i loa, e so seisia i aini la umalosi e le whaatanga ina ia a watu i te tonu o le matanga ruenga o leo leo. A watu i te tonu o le matanga ruenga o leo leo. Pei tai, o whana ia na uta ua na maua atu leo leo Vietnam, o whao ngā po o lo tau ave e Steve Tofa ma waa. O whana e whao ngā e le vaenga o le militeli. Ia no so i leo le whisiri, o whea e au mai ene i whana. E maute noa, e le i o atu tamai tīlunga le vaalele, ma watu whana ia, e le a watu e nei Samoa. A whai nā whiwhiti Australia, e le a watua e whana ia. O whana na a wane i te tono o Vietnam. O lana winga, e te lele whesota inga o le whawhau atu nei, tala noa mai Vietnam, po Australia foi, e winga i le mata upule nei. O ai ngoa na whao ngā i fake passports. Lang Kenny Trong Ming Du, longa winga le ngoa Vietnam. Ma Justin John White, e tau pālangi la le ngoa le nā. O le ngoa mua Kenny Trong Ming Du. O le ngoa Vietnam, ko inga ngoa na. O lo su e Vietnam. Ea vaenga umanei. O le vesili lona lua po le vaenga lona lua o le tātou porgalame. O ai tama whanau o Samoa o Mali liu le nei whanawelave. O ai Lorenzo le malu. O ai se ame o atu i nei tamaiti Samoa, whao o le maliu i a Lorenzo le malu. Whana sauni Sam. O le hale so tanga. O le hale so tanga me tamaiti Samoa. I suenga por kalame o le Siapo Lautele, o Lorenzo le malu, e i loa i lona suafa o Lorenzo. Malaysia lo Samoa lena manua i los whainga ne suafa i a sauni Sam e luas fulfitu tau sanga le matua. I li poti mai Australia na ta uai o Lorenzo le malu, o se tasi leo suisi nia o le keni u whaongaina i Australia, o le keni a le coconut cartel. O le keni le nei a le coconut cartel, e tu sa ima li poti mai Australia. E fōringa mai, o le keni le nei, o se vaenga saitu tonu o le keni le nei a tangata Middle East. E tu tonu o Australia e whaingoina o le Al-Madin Crime Network. Sai iei tu tonu nisi o vaenga o le keni le nei e fia i Lorenzo le malu. Break away loa o mai loa whau le keni le nei o whaingoina o le coconut cartel. I ripoti mai Australia, o le keni le nei o le Al-Madin Crime Network, o se keni Australia e matua i Mautu Lona Foundation. E matua i establish le lei. O se keni e whau mai te tonu o se ainga.
I li poti a leo Australia o le keni nei o le Almadine Crime Network i te tonu o sini Australia. I le nofuanga le nā po o le nuu leo tā o Marylands e wha mautua e le lato headquarter e wha pēa. O se keni o lo tauta ua i le whatawina o mea nei o fuala au whasaina. O le tupe po le prophet e ko leki e le keni le nei i le vai aso e tasi le miliona po le sili atu tupe au se tālia. E leo se mea lai kikila. I li poti la olo ta uai, o le coconut cartel, o nisi sai tu tonu o le Almadine, o nau ese mai la ia, form le coconut cartel, ma whaasanga tau i o i le Almadine Crime Network. Whaamata e leo i lea sa uai le whauwhaunga le nei. I li poti Australia o lo ta uai, o le keni le nei o le Almadine, o se ainga. Ai iai se tasi o le ainga le nei, na whesiri ngia e leo Australia. I lona so o tanga ma le vaenga wha tupu wha le velave fo i leo le Isense. Len tula i mai tu tonu, sa sa e tu tonu. Na whesiri ngia ai se tasi e a o le vaenga le nei. O le coconut cartel, o le toa telo i la toa iei tu tonu o le keni nei o le coconut cartel. O tamaiti Samoa. O i lea whaapea mai leo, e iai Lorenzo le malu, leo ua maliu nei. E iai ia le li i fo i lea o i saia utai. Tōmana tua le News lea na sautaruai nei ai le vantu stamalaka pi fo i lea e swafa ia Matt utai. Le na whana e leo i whafolo na whale Australia. E na ua saha i lia lona atali o i saia utai e involve i mea neo keni o atu lola ia lea o leisi keni wa le maua i saia utai o lae su el te mili nei whana loa leo lona tama o Matt utai stamale na ta alo laka piliki. O le coconut cartel ina ua e to tolu lava swafa i longa, pe to lua swafa i longa i te tonu o le keni nei coconut cartel, o Lorenzo le malu, ma le tangata swafa ia Anthony Pele, ma ili poti mai Australian wha mauni ai, e le no nofo i Australia, e no nofo e atu nu o Asia, ai run mai na, pe control mai na, ia le keni le nei, o le coconut cartel. O Lorenzo le malu wa nofo i te tono o Vietnam. E o mai te minei. O lea tausa ili e leo le li o Anthony Pele. Peitai, e na ua maliu pe whana le li o Lorenzo le malu. Na post le li o Anthony Pele i lunga o le social media se post whaapea the coconut and describe him as a true warrior and a true man in my eyes. Aso luas fulfitu ia o me lea na ta uai ia le lipoti le pe o ta ua no winga va pe o le solusu fitu o me no wingo tala tu na nafi le lipoti le na ta ua mai Australia na foi na oso fa ia ia leo ia se tasi operation tele lava i te tonu o Australia i Western Sydney ma mauai ni fuala au fa saina po le aisa e wha se lau kilo kalama lona mamafa. O lo maasa lo mi ai keni nei, wha se lau kilo kalama lona mamafa. Matau tia la. O lo iei la masal salonga o leo Australia. E ono iei se feso ta inga. O le fasio tia po o le tangata valeina o Lorenzo le malu. O le coconut cartel. Ma le keni le nei. A tangata Middle East, o le Almadine, o Masal Salonga, pe ta i ele i longa o na mautu, o laikau trace leo i Australia, o te loa o le faiso suenga leo Samoa, o le foi e faiso suenga leo i Vietnam, a o la foi e fai masu suenga, a leo i te tono Australia i mata upule nei. O ne tatou se e mai loa le teimile nei, o ai ua tau fia i nei suenga.
O ai leo o tau fia e leo Samoa. Pe a whaapea na a mata whawhau atu nei. Leo wa mauti noa na a mata whawhau atu nei. O ai ua tau fia i le taimile nei i so e ngā mtanga ruenga o leo. Sala lauri poti i lunga o penga te whailangi. E se tasi o li e pūlea, se tasi o company rental cars i nei Samoa, le una le rentals i nā i vailoa. Lena tau fia mai leo, company lea le una le rentals. E le 11 na te tala tarua i nei le company lea. Company le nei, e rentai ta avale one of the luxury rental car me kau luxury cars. Tala noe me tau luxury cars, Mercedes, ta avale taunga tā. E le levala te tala whai te toa al company le nei, ia i nei Samoa. O le poti la lena au mai, le tau fia mai e leo, se tasi o li in malaiwa lele le pō na pō. Ia o loo masalomia i le mata upu le nei. E le i wha maunia a e loo masalomia, e wha peo le li lea, e na te pūlea ia le company le nei o le una le rentals. Tau fia mai e leo, Whaatasia i masiona to lua pālangi ia ma siala tama. Na ngata ile ina o le vaenga le o iai ia so e ngā leo peitai. E o mai ile tae au na leila. Ai salalau mai le pepa le Central Bank. Ia po le polo inga le fale tupe. Tu te tonu o Samoa le Central Bank. E whaata taulava ia ile mata upure nei. O le mata upure nei, o ta uai le Central Bank. Wa tu ina atu le polo inga a le Central Bank. I local banks umalava le tatu o tunu. Lono wingo fale tupe umalava local banks, commercial banks, lono winga National Bank, ANC, PSP, Samoa commercial banks. Wa tu umai lava le polo inga a le Central Bank of Samoa. Ina ia freeze account at ngata to ono. Ai se fa nga solo su enga leo. O le mafuanga o le freeze lono winga, se si wha upunga la tamai ua tau fia, o na toe wha ngai o ina accounts po te unga tupe, ai la tone e to ono, o lai masalomia, ai se i whaiso su e ngā leo. O leo au mai e lava se te tuane e lunga le pepale al Central Bank, o leo au mai e lava i le pepale al Central Bank, le lisi po suafo i la tau e to ono, o leo masalomia, o ta fia tofa po Steve Tofa, o se tangata anu o Samoa, leo lo tau fia nei i Vietnam. O waa solo a waa. O se tangata anu o Samoa, lea tau fia nei i Vietnam. A o isi suafolo ta ua i le pepo whamatalanga nei a le Central Bank. O le li mai Amerika po se tangata anu o Amerika i tonu o Samoa. O Connor Songran Strickert. Para se foi ma Fred Olivia Junior Papali'i. E le o mauti noa, lona whaasinomanga, po o whea lona sitseni, wai mai tau iai o se suafa Samoa. Ai le loa pe sitseni Samoa pe sitseni fafo. O le isi suafa lo mai le lisi le ale a foi, ale Central Bank, o lini atua e tusi folau New Zealand, ma James tui savai luu atua o se tusi folau New Zealand. I la taula na e to ono, leo ua tau fia nei, ele ma tā ngā ruenga o leo. O ie, wa freeze nei e banks, ia alatu account au te ilo foi, o leo o iai, le su e ngā le ma tā ngā ruenga o leo. E mata o tia, o te ilo se teimi mua le nei wa tū lai e lo tātu o te nuu, le nei tu ai ngā whaalave lave whapēnei. O le whawhau atu ai nei o atu, whatupu le whaalave lave. O whapea ale o New Zealand po Australia, ai o i Vietnam. Kare mamau le mea na malangai. Ina ua pu e leo, i la ua ne to lua. Ma sai mai e leo. Ma wha masino, i te tonu o Vietnam. O le la tau tinonga le na whai. Ai mai se ia le li o, mai mō mai tau tinonga le li o Steve Tofa. Me, together with VAEGA, I was hired to come to Vietnam to look for two victims named Lemanu Lorenzo Tovia and Xiaoni Sam in order for my friend to use a gun to kill them. Vietnam immediately after committing the crime. It is true that escaping from the Vietnamese police was impossible
and I accept responsibility for the law. I would like to advise anyone who intends to come to Vietnam to commit crimes to abandon that idea immediately, because you will be arrested by the Vietnamese police. Steve Tofa malana tau tinonga nai lumo leo Vietnam, leo whaasalau tele Vietnam. Manino, na haea, na haea, e alua tu e whaao o leo ti tangata Samoa to lua, tama whanau Samoa to lua, Lorenzo le malu, ma Sauni Sam. Ili poti lena o mai, o maliu i a Lorenzo whaalua na whana. E tasi le pulu whana na la vea ai Sauni Sam. O lai tau tonga fitia le whana mai i Vietnam le taimile nei. Au le tau tinonga lea li i o waa solo waa. Together with Tofi and Steve, I came to Ho Chi Minh City, Vietnam, and used a gun to commit murder, and I was the person who directly used the gun to shoot and kill someone on May 21st, 2026 in Ho Chi Minh City. After committing the crime, I was arrested by the Vietnamese police. I realized that my actions were wrong, and I deeply regret what I have done. The Vietnamese police have also treated me kindly and provided me with food and drink to ensure that I remain in good health. Waa solo waa malan tau tinonga. Mai moa i Samoa ma le lalo langi uma. E whate ia o ma tātou i Samoa. I le whana velave le nei. O te loa fo i o i ainga o tamaiti nei. E whate ia o ma tātou. Le anga fo i le i tupu mua mua. E le i tū lai mua mua. E le i tupu mua mua ia Samoa ni whau whaunga whape nei o le o i whafo. E le o tuu mama ina. E le mta ngā luenga o leo le mta upule nei. Ai ei fo i lo tali tonunga. E le mawhai. Ona toi alo i lato. O le tū o te loe whai ngō fiesu e su e ngā leo le mta upule nei. E le ngata o leo Samoa, o leo i Vietnam, ma leo i te tonu Australia. O le tū whai ngō fie ai, su e ngā. O ta maiti nei, waa, ama Steve, malanga tu nei Samoa. O tala anga o soi fu o le tamiti. O tamiti ele leitele. Ele leitele. Sa whai ngā ruenga al company al te sao. Muri ane maua wha mtalanga o te le lope sa ofa pia na whai ngā ruenga i o le una le rentals. Ma salo ai o i le connection le tau fi ele le pule le una le rentals. O le li le nei o va. E ta alo i le au basketball. A o Steve. O se tasi o sui o le au Samoa whaalitino po le Pali Pewters. E le ini winga tala no atu i wō mai la tau e so tai ma si o mia whaatasi ma tamaiti nei. E le ini winga violence fo i leo tamaiti. Ai whape whea o na tupule nei mea. Whape whea o na whaaseseina o la mawhau. E leo tamaiti. E moni was se sele la filfilinga, but someone behind. E eiltanga te tu atu. Ai se awa tō sina i o la o mawhau. E o, sacrifice their life and their families. E whaile nei soli ngā tu la whono. There's only one answer. Money. Pāua nā o le tali. O le tupe. E le te i o tamaiti. O le tupe. O le sili tele la nā le tātou te whisilingi ai le taimile nei. Fia se tupe le involve i. O le mea nā ino whai atu e whai ngō fia se su e ngā leo. E te ilo ai i. E leo ni tamaiti fo i le violence tamaiti nei. E tu tonu le fitus fu luai tū la. Ai maua e leo. Le 11 sue ai maua. Ana oni tamaiti wa masani i meange o kengi ma mea nei o la au malos. E fiu leo e sue. Le anga e well trained ma makuaka penga le. O le si foi vaenga o te whai atu ai. E le i makuaka penga tamaiti nei e whaise whaalave lave. O leo mai lava. Whana Lorenzo ma Sauni Sam. I le mea lai tumu o tangata. Ai se ma manu
Anon ta maiti fo ila le wa nga kolengi mua ngila au malosi ma involving i kengi. O te loa e ono tupu ni whaalawelawe a leo se au talpo se vaenga. E leini tangata i ai, ona whainga tai lea leo na maua. E iei le keisi lea su e Australia, taimi nei, Sunshine Coast. Tamaiti tonga lea na oti taluai. Mo na kasen se toa lima. Lea na whana i le, whai unga le vai aso. E o mal taimi nei la su e leo. Leanga foi o tangata nei, e wa levanga invavi ko kongo kengi. Wa levanga whaka i kai mengi o la upenga malos. O le mafu anga o whamtalanga, e whaingo fiela, o na su e leo Vietnam, Australia, ma Samoa, le case lea, leanga e whaingo fia foi na toi tau te tala sa o tamiti. E oi. O la o sala mō nei le tūlanga la waiai, e whaingo fiela o na tā u sa o lava. E foi lau tantununga. O la ua amata fiso ta inga le ofiso leo i Samoa nei, ma Vietnam, ma Australia, wha te tau, ili ma tā upule nei. O le vaenga whai ua le tātou porkalame, o le ase le sona mō tupulanga Samoa mō tātou tangata le nei whalawelawe. Mua, e te tau na wha malo sia tātou puipuinga mō tātou tua oi wha wao malo. International Borders. Monitoa tangata whai pisinisi mai whafo ia operate tono pisinisi tono Samoa. E te tau imtanga ruenga le malolo o ngafa mai a vaenga o na tuli mata ia masiaki history o nei tangata. Masiaki ia tala anga o lātou soifua ia tunu mamau. Ai maise o whea sa waiwai ngā tupe ia o mai whaatau waita avale taungata o mai whaatau whale taungata o whea o whafo e sau wai ia vai ngā tupe. O na mta whai oile na a mta ngā ruenga le malo e ngafa ma vaenga ia. Ma o se le sona fo i tātou o tunu. A o le whea au tā ua mo tupulanga Samoa. E tā ua lau whai unga whai. E tā ua wo e te asosi ai. E tā ua fo le si o manga e te tawhao ai. Ma aua ne i wha se ina o i tupe. Aua ne i whetosoa ina le mawhau i tupe ma mea ila o leo langa. Wai umalo le wha lave. Ngalo atoa. O le tua lalo fo le pokalaima le Siapo Lautele mātua aua le tuu whaua whanau. Wa ese le nei vai tau. Tala noa i whanau. Ile nei vai tau. Ea, ma tātou te tālo whaatasi i le li. E alo whangia le wholaunga ma le sāwaringa Samoa. Te lei o a fianga o tātou le mata upule nei. E a fia lo tātou o tunu e misi o le malanga i whafo. Tupulanga tala vau te lei o le a fianga. Tālo sanga atu visa i Australia. Te lei le vanoa te klaina i Australia. Tālu mai whalawelawe lea. E a whaina il tūlanga tau tūlisi a Samoa, ta mau a inga. E whai atu i lesi papalangi e o mai ta whau nei mai le ai, whasio tangata Samoa. O onga ia o a fianga. E talo whai ma tua ma a inga o whanau nei. E whai foi o i la uolo tau fia leo. Ai ona i alo Samoa whai langi le wholaunga ona o le tangata waleina, ma leo lo tau fia i le whare mai i Vietnam. O le tātou te talo whai whaatasi, le nā, ia te talo i le tua e pui malu lo tātou o tunu mai i nei whaalawelawe o tūlai mai. Ma le vaenga whai ua le porkalame a le Siapo Lautele le vaenga lona tolu. Talo sia. Ia umatu le nei whaalawelawe ma maua le whai unga o suenga a malu le malo. Ai aua nei whanau mai ai se Samuelu number 2. I ne foi o te lele ta milonga o le porkiki. Ia ma whanau mai eise Samuelu nu mele rua. Ai, le moni ma le wha maoni. O le si ui ma le taonunga na le porkalai ma le Siapo Lautele lona vaenga lona tolu. Seisi wa waponga le tau leono. A fiafio le asolua o le vas fo. Pasoi foi ia.